tuambiane dhangu ya The Standard mauvo alama ningi to wito ndini wa page ambe Playing Ruto ni mauvo makonetie mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga na President William Ruto mwiwano lameki iye na waseo vya serikali ya ngwatani kana broad base na indi Raila Odinga no nawe tie kwiwa kwambelilia kana ni batoneka ODM ikaungamya mondo ko kiti ya kivela cha usumbe mwakani wangilili miongoli na mwonza aiweta kana mwiwano lameki tena chama cha UDA kilani cha President William Ruto no wa udhukomi wewoka lakini mayai wana onoma kaadhi onyuvanini wa mwaka wangilili miongoli na mwonza na indi ni kendo kilaki utuma aingima Kenya mona kana Raila Odinga aindi na kudhaukia Ruto na kwenda kuikalanga bau vindani hiyo serikali ni kana kisio chake kana chama chake kiende na kutetheka na indi vika itaithengeo nyuvanini usiwa mwaka wangilile miongoli na mwonza yilika kana yete mondu okitie kivela kana wamwene awete kana ni batoneka akokitia ingi na indi thangu ni yambe muyumbe wa embakasi ya yulo James Gakuya yasieka na muomo wa ngaliko ya ulini mubinge na wayondo Raila utona usiokethia ngalikoni ya ulii na kuka kwetunga enda kutetea Kenya na ke mutungu wala ingi mbungeni nene Junet Mohamed ayasia kana mutungu wala anini mbungeni nene Junet Mohamed yasekana ndo ya kiureti ya miaka 5 na indi miaka 5 ya dhala no mwende sinda no mwamwe mukaende sinda esu kana kila mundu akathia weka na kasekana me ndini wa serikali ya broad based lakini ningi na mwakani wangilile miongoli na mwonza kuma bau makama na methi ata Tudindeni wa page ya teli ya The Standard mavuala manengetwe uito ni mavuma konetiki na nduchasha unwene ndi maende na kunyama na mwatongoi alama tongoi sekenano kichasha mayaseka na kisawa kiende nesani kiudhukuma na indi kwa uyu masibitali amwe ni maminite na kuweta kanama idha mainengane uiti ungua sha nundu wa kuidesha ndio maiba na balame yaseka na ni mataite bilioni miongo mwonza na dhanda tu na bala kate wasio milioni miongo bilioni miongo na idatu ni makuwa ni matene kuma ila inai NHIF na indi ene ndina moma ende na ulalamika arama yaseka na melasimika kueva ilovia lama adhi kumanda uiti onetuna wakidha maivete ilovia esia shaki ndo kila indi Kenya menda kithini kiwe na wala president chumwani kithelu una mbeisi seso ya kwenda kuivia Kenya la marabikia na kuijivia Tuithi ndini wa page ya karatu ya The Standard mauvala manengetu uito ni mauvo makonetie mundu meumwe wa uku wa miaka 50 kwa isitwa John Arthur Kuria na ula usikatite nyinya wake Mary Wambui Mwenja na Stanley Wangendo wa Ruimbo asiekana inya wake Mary Wambui ni wamubithie itheno na indi ethitwe aiye wani mundu umwe kwitwa Eliud Sachinda Wagusi na ona kutwika ataitwa mwakani wa 1995 sio kwa tabalo wake wa kusia wakana birth certificate kuma kwa mwai wa mwonza matuku 3 mwakani wa 2018 ila we yumba na sia kuthindi ya America nundu ni kwa wikala na indi uenda aelewe ni nya wake Mary Wambui Mwenja na idheolo mwete Stanley Wangendo wa Ruimbo yolo wa kwima na we mwene nundu wa kwitha certificate yake yaandikitwe ithe wake ni Eliud Sachinda Wagusi ula watiwe ni thayo mavuang manengetwe uito thini wa page ya karatu ni mauvo makonetie mbunge ya kaunti ya Masaku ila yambi isi ingi seso ya kwenda kumudhola kuma kivilani speaker wa mbunge isu kiusiani tunawakwitha indi aendete kotini kusiya amuratalo sundukane na niwe na indi yukoti nunanenganie mwamulo wa kikaloki kwende siane sasa yukwende ya na mbungesu kwa maulikililwa na yawana bailite ivikie na kumbetanga kivilani Dino wa page ya kanane wewe mavuasu ma Raila Odinga undu withitwe aine na makwili yasi imwe serikali ni ya broad based ingi ayoneka ta winga likoni ya ulei ingia yasi ya makao kuthukuma na imwe na President Ruto nyuvanini wa mwaka wa 2021 ingi sio ka yasi makao ngamya mondo na indi
kutia onamwe chamani chake matesi mumeungamela bana menena tano ndwa kwitha kwiwa kwambelile nuna umisio kanyo kwi amemba chama chake alama ende yena kusukumia uteti wa tutam kana wa kwenda President William Ruto asiokethe ingi kivilani mwakani usuwangilile miongweli na muonza. Ithanguni ya katano ni mauvo makonetie musi wa Benedict Kabiru ula ni ofisa wa polisi katiwa maofisa ala manaendete mendi ya iti na ula kwe vinda ya sa unatrika kanani wa ye naende na kumandwa na hindi President William Ruto haine na kikaloni changwata ni wandisi onde kila kiende teku ya New York nuna wetie kanambiki ya bau akenya lama tie 20 dhayu ni atatu na weta kana Benedict Kabiru ni wo mwe na hindi musi wo ni wele isi kimakoke nene na kukulia niki silikali hithi tue imakenga ya sekana mwana wo kitete kwa ethani mesiki kanani wati wenidhayo na hindi akenya asua tatu ni pamwena Samuel Tumoi, Benedict Kabiru na Kennedy Zumbi alama minite kutiwa nidhayo na hindi kwa oyu mwi wa Benedict Kabiru na ofisa umwe wa polisi ndinamba kuweto vandhi ya Kenya kuondo wa kuthikwa. Dini wa page ya thandatu ya The Standard mauvo alama nengetwe uito ni mauvo makonetie mudhuku nyumo watene wa venki wa Equity ulonu konanwa na ungei wa bilioni mwendo no inya kenda ila siketwe ndini wa transaction maana ili miongo muonza na muonza kwa isitwa David Machiri na indi etwe kana numo wethe etwe aithe cia ungei wa ilovia isu na kwa oyu endeka avikie na kubingwe kwani na kutonga ilovia isu oyete kuma kwa vengi uo wa Equity na kwa naithangoye ilovia isu sionde siaumiwe katikati wa matuku 13 mwaini wa katano mwakani wa ngilile miongweli na ina na matuku miongweli na nyanya o mwaini usu wa katano sionde siende na kumwa na indi nilovia sia umawa mbingipyo kwa iwinda yemwe mamilioni ma ilovia na imwe kwikiwa kwa ila ilovia sia mitandao ni kana cryptocurrency na kutuma indi wengi usu ukwata wasio na itoya kana ilovia ingi sia tomo wande sia nza na ni wengi unwende na kungana kuona kana nongi ni utongi wa ilovia isu. Dhanguni ya muonza mauvo alama ningetwe wito ni mauvo makonetie nzama ya kulunga maundu mauvo vandi ya Kenya kana Media Council of Kenya nila ini kwenda kimanza cha bilioni 5 cha kumanda kana cha kudhoa mutandao wa kumatonithia kuthukuma kwanzi la ilite na muno ivindani ji maundu ma akili sia kwisewisa kana artificial intelligence yende na kuongeleka kwa umenda mutandao usu kumatethesia theni wa uthukumi wo na muno kusisia kile sia mauvo itwaisie na kwena na mauvo ni kana kwa o Kenya jina isesesia TV manaeli na miongo 5 na indi MCK ya sekana thina wa munene muno wa kusisia isesesio ndena nichoke mekwenda mutandao we utona kutumia ona AI ni kana withie ni wa mana kila kiende ndeni wa isesesio ndebo mwana sia radio na kwika kila chailite na nondeni wa mauvo asu balaka utuekana isesembinge sia mauvo nesiende na kuna maundu sikwe bathuku mimasio misala nundu wa kwitha mbingisio itena biasala na silikali kwithiwa yaungamisia maingi matangazo mayo ala ithitwe inengane kwa isesezu sia mauvo. Dhanguni ya nyanya ni mauvo measekana andwana kumandhi ya Sudan ni mekiwe mbini kumana na kikuo cha mundu mkomwe ukuitwa Zaitun Kavaya na ulono twika kana anaima mafua kana akalama enda numba kwa mundu maimu bui ya ngua na indi betwe kana mundu mkosu anatho kiwe Kilimani
Mosini wa Ilovi athi abwangwa na akwatanzia enuka na indi mwana omo wa kati wa ana maiki wembeni asekana ngili 5 si ndini wa muvuto wake nisya na ya lazimithia mundu mukosu wetwe na iloneti we asekana ndanona mbesa isu na indi bayumanika kuna indi yata mundu muko u anesie kwithiwa emukuo na asuma kulwa masekana aneyekeilie golobani aikia andakabikie kwikiwambeni nundu aniwe kana nokwitwa maofisa ma polisi na indi mwitu wake Faith Kavaya nake abikia kwitwa yasekana ane ndane manakana inyanotiwe ni thayo anesie kwiki ya mai city mortuary na kwithia mwi wake na indi nijo kitumia suana nekiwembeni ni kana kuelesia mundu mokosu anatiangiwe ni thayo hata maofisa ma DCI maende na kwika ukunikili kumanakana bala mwi wake unetheiwe ndibona kwie kana na imuwa na indi akita kwikwa paumu mavuang manengeto wito yu ayumbe menda maelewe yolo wa renovation kana kusewa kwa Bomas of Kenya kula kuendeye na kutweka kana kwikuwa kimanza cha bilion 3.1 ndono thanthatu nindini wasikalo cia mbunge ila icio kiwe kumuthinyani wa iyo na indi menda kuelewa ondo kwekia na indi nzama ya Public Investment Committee niyo ikwenda uelesio wa Ilovia isu. Dino wa page yake ndani mauvo makonetie kambuni wa Nzovi wa Keroche Breweries na valame kwenda officer kana managing director wa kambuni yesu wa Tenant Sam Sholei abikie na kuvingu kwani nundu wake lameweta tawatumie kampuni yesu ulika ekuwani ni ya milioni 105 ondo mwana kwanangi wesietwa kwa kampuni usu wa Keroche Breweries. Dino wa page ya 10 ni mauvoma konetie kampuni omwe ukwitwa EDF Kenya Limited ulotwe kana wina amama ema President William Ruto na ulotwe kana ni wakwatie tenda kana kandarasi ya kusovya silango monene kwa kimanza cha shilingi bilioni 337 na indi bayikolwa yo makwatangia tandibethwa maunengiwe uya nundu wa kwitha meana ema bakubi ma President William Ruto. Dino wa page ya 11 ni mauvo measekana namo yumbe ni malianile na mawendekithio la manengani tuni nzama ya kuongamia uthukomi wa polisi kana National Police Service Commission NPSC yulwa metata la mendekethetie itomeke dino wa kosa makoloto ngilie 10 kolika muveani wa polisi na indi mayasekana mawendekithio asu maiendanitie na ondo wala nyosu wali chakwithwa uitwa igwa kikiuka kabindani kala kwithitwa na ngusanisio kati wanza meno na muvya wa polisi yuluwa wenula wa ilite kwitha yungamia recruitment nula wa ilite either yungamia athukomi kana maofisa ma polisi nula wa ilite either yungamia payslip yo kana payroll yo na indi ngusanisio ila siethitwa bo na situe kana ni batoneka ikavingisa wosani suwa makoloto okite. Katuni kama dhanyani wa mundika The Standard kendini wa page ya 10 na kakonetie Raila Odinga na chama chake cha ODM na indi ni yuluondo nani ni ayasia we are ODM. Who told you ODM will not have a candidate in 2027? First think as ODM. Ayase kana kulia nula wa mwiye kana ODM ndeka ungamia mundu kukitia usumbi mwakani wa ngilili miongwale na mwonza na indi ngaliko yengi ikaelewa undo no manisha alikuwa isu yambe akwete sungwa ingi akwete kamubuka kambesa na indi dhankwa na dhango ya sekela witha imanisha ila wasia ODM ikethe yungamia mundu yetha imanisha well ilo nengetwe nisio lekile kwa usio ngelo ingi nikananda kaende na kwananga ndo isu aka say we are in the government. Who told you ODM will have a candidate in 2027 first? It as ODM Nolona mwiye kana ODM iketha na mundu wako kitia usumbi mwakani wangili ngongoli na mwonza ni binda ya kwa mbauya ta ODM na indi ikatuni kama mudhinyani wa umundi ka The Standard. Tuili ketha ngoni
ya Daily Nation mauvo alama nengetwa uito ndeni wa page yambe Nation in Crisis ni mathina alama ekumbelite vyake wakanyo ya serikali tambina muvea wa uiti bala indi hospitali sia kiene kana private siende na ku lea hita awau alama ukana sha nundwa kwitha isha nayo ndi kumaiba kila kingi ni lecturers ma university na mokwitha memo komone nundwa kwa makwibwa na mo kana kwitha alimu na momato kwata uiti ungua sha onomo na maofisa ma volicing na ndu ni ma kisomo na bonibo be mukomosu wa university masomo kwitha matamba ikite mansioni nene na bala indi kwa na thukomya sumama university menda billion nana ndini wa mwiwano ulamewanite na oma skulu ma musingi na ma secondary mind na uvini kanuni wa kwitha serikali tanenganite ilovia sia capitation twathinde ni wa serikali sia county na zo siende na unama thukumya ingi maidi nye ikauta mate aibe nundu wa kwitha serikali nene ndinenganite ilovia Webisa wiki itwa wa adhau kimandia Kenya makusemba Evo Lilian Odira kati wangi alaindi masindie mitila kivalukanyo ndini wa madhau makusemba ma World Athletics Championship ala mende tekuya musini wa Tokyo ndi ya Japan na masio kidhisie va Kenya kumudhinyani wa iyo na mavuang manengetwe wito ni mavuo makonetie undu itonga imwe inengetwe kandalasi ya kuete Musele vandi ya Kenya wina kimanza cha bilioni 15. Dini wa page ya keli ni mauvo makonetie undu misiliende na unama nundu wa kuitha sha ite uthukuma na kwithiwa maila simika kunyilovia mebukoni yo na kwithia mauvo asuna mama maniwa maimansio nene kuendea na unama nundu wa kuitha alimu mona thukumya langi me mukomoni me ndini wa page su ya keli na page ya karatu na bone bube mauvo asu serikali sia county kwitha ite ukwata ilovia akuma kwa serikali nene na uthukumi wa county ukeli wa wendeye na kutambaika mauvo asu ma itonga isukune wa kandalasi ya kuete Musele me ndini wa page ya kana na ya katano ya Daily Nation. President wa page ya thandatu ni mauvo ma connected President William Ruto ula hununena kuwa ya umbanoni wa ngwata the UN ula wende ya musini wa New York ndi ya Amerika na indi vala ukulili vedi wana ngwata niyo nundu wa kwa ilia maunduma uiti bedoe kana ndiki walukanyo ila siende ya na uskumi ya walanyo wa Universal Healthcare ni siende na kwekumilwa ni madhina meki walukanyo na indi ndini wa kikalokiu Gates Foundation nima weti ya kana nimeonengane milioni mana kenda ne 12 US dollars sia kuthethe sia kukitana na wa TB wandetema undumwe na HIV AIDS ndisi kiwathukanyo dino wa page ya Mwanza na woni mauvo makoneti chama cha Jubilee kile kitu ya kana nikiende na kuyumbania nikana kunengelelia utongoi Dr. Fred Matiang'i kutongoe sia chama kiu na posela utongoi kuma kwa president uthiumwe ya Uhuru Kenyatta na indi metoka kana no kuende na kuyumbania kondo wa kukitana kiureti na President William Ruto unyvanini tuende tewa mwaka wangilile miongweli na Mwanza na mauvo manengetwe wito ni mauvo makoneti chama cha Rigathi Gachagua cha DCP kila kiwetokana nikikwatio ukono itina wa Adan Mohamed ulakuisikania kwa isitwa ingita kiongozi kubatanga dhini wa unyuvani monini wa komanda muyumbe wa kiliombunge cha Banisa. Tuidindini wa page ya nyanya ni mauvo ma koneti tambeleo siwani serikali ya Kenya ya kuna muongo ikundia Muslim Brotherhood maya ya sekanadhi ya itikiletwe kutwa isekindo na kimova ya Kenya na kuwetwa ta ikundia umama hii na indi kikitoka kana chukie masama vodhombe wa President William Ruto kutambuka New York ndi ya Amerika umba nonesu wa ndisio nde paito kana ni watu waneket serikali kedha yosie tambia ni kana yende siendi ya Amerika na indi wetuwe kana onakuitha menda kuendesia ndi ya Amerika ba Kenya na boni maitie ibyobe kwa ndwala meditwe mea member ma ikundi ya Muslim Brotherhood mailiana na serikali kana mo
maitwa ya cia maundu ma mai. Thini wa page ya 10 ya Daily Nation mavola manengetwe uito ni mauvo makonetie misila ya isie siana sio miongweli na kamwe tuletwa na tukisi skulu ni wa endarasha na indi maskati ya serikali mayenda maiwe na maitatakana kuma ibindani yuma ya isa kukwata uwelesio na kumananicha ukila kiendeye kwani yiba ibandu yendeye mayenda indi serikali ivikie na kumose ya matambia ala medhiwa mailite kwitha maseseiye siana isu kwisila kwikithia kana maskulu ndene mati tamyamulo ila yikitwe na indi kuyana mavwangi maningetwe wito kumana na mukomo ulawende tewalo kumimansio nene yungwatanio ya wasu yenda maminista arato maviki kwiki wambeni anondo wako dhiwa dhukanu na myamulo ya koti. Minista wa mbe ni minista wa kisomo Julius Ogamba, minista wa kelini wa Kinandu John Bandi na wakarato ni wa leba kanao dhukumi Dr. Alfred Mutua. Tuithi dini wa page ya 10 na ili ni bobe mavola ni nao nengelelea mendini wa The Standard meokonia Media Council of Kenya alame kwenda indi kunea wakimanza cha bilioni ya mwendo 5 kudhoa mutandao wa AI wa kumatethesi andini wa udhukumi wo kuikithia kanani mwakitana na sindu ila sio nengelea nilweiseseni siya mauvo itailite. Na thini wa page ya 13 ni mauvo macheva musiomwe ula wetwa kanandi ni wa Miei Mwonza ni waitie Andwele wambe ni nyawo Florence Wanjiku kwa Maragwa Muranga ulono kana ni watiwe ni thayu kwanzia ite kueleka na ethi wa mwi wake wikitwe silanga na indi dini wa Miei Mwonza na kamwisi kuwe na onakoke itwa take Elizabeth wa Maitha na koke ethi wa keko wae kwanzia ite kueleka na kake mwi wako ukekwa usini na indi ni kindu kiende na kokilia wia musini usu mayenda umana wenu ula withitwe aitwa Asia Siko Isu. Na indi katuni kama dhinyani wamundi ka Daily Nation kendini wa page ya 15 na kakonetie nsikayo siya President William Ruto siya kotethe siya Haiti wiki ya nakwithiwa na mugo na indi waba soletwe yiko yomuha webia na maana yika andikwa Haiti barbecue na indi na wababe mundu wende na osemba akilete ila andos kana ila isithi ya waikilwa madhaoni na kasa get me a bigger togs kalaka siko kaukwata ilo bibia nama kaubendwania ayasi anewe kanenange nundo na meya Haiti nitenene bangie muno na indi katuni kama dhinyani wa omundi maundu makonetie mugu wa Haiti maende na onena ni uandini wakikalo cha ngwatanio ya ndisi onde kila kiendeye New York ndi ya Amerika na indi kiucho ki madhanguni kiokoni cha umundi ikwatie dhangu ilo kwenda ni kanawithie ni wesomea kwa uliku dukathibasa katika mbezu usiokite ni dhiwandisi okethia na mweni wito ni kanatumane yotu tuwana kuwema viugo kana herbs na spices hata ukambani wito. Nitawa Robert Mutuku.